Zdravo i još jednom dobrodošao u Parkside radionicu. Moje ime je Filip. Danas ćemo pogledati aku ugaonu brusilicu od 20 volti. Aku ugaona brusilica se koristi za sečenje, brušenje, šmirglanje ili četkanje metala, kamena ili drveta. Pored toga, možeš tim alatima obrađivati i plastiku, pločice ili obojene metale. Za svaku primjenu postoje specijalni diskovi. Ovaj disk za sečenje metala je uključen u pakovanje. Ima spoljašnji prečnik od 125 mm. Da bi skinuo ili montirao disk, pritisneš taster za blokadu vretena i okrećeš vreteno dok ne zakoči. Podesi zaštitni poklopac tako da varnice ili otpali delovi ne mogu da pogode ni tebe ni ljude oko tebe. Uređaj ima 6 brzina koje možeš da podesiš pomoću regulatora obrtaja. Počni da radiš tek kada alat dostigne podešenu brzinu obrtaja. Za obradu drugih materijala postoje još mnoge druge ploče. Kao što ime kaže, ploče za rašpanje drveta služe za obradu drveta. Na primjer, koristi se da popravljaš oštećeno drvo. Sa brusnim tanjirom sa čičak prihvatom možeš fino izbrusiti već obrađenu površinu. Sa diskom za drvo možeš, na primjer, skinuti koru sa drveta. Sa dijamantskom reznom pločom brusiš kamene površine. Da li si znao da je ugaona brusilica sa baterijom od 20 volti tako svestrana? Napiši u komentare koja će ti sljedeća rezna ploča zatrebati. Možeš to!